information na me de ba bonten enkoma na ye bedi ni nyina no na catch them say ye adwuma azanya ba beka Otwinoko enye se to back nwa kire ni nti no wo ba bonten abeye on say ase na utu ne fo no wantie I can tell you say what can crofo a mumma kuma kan crofo a mumma to pack akoma ye den na ho apart from financiers oka ho Otwinoko oka ho wo ma influence to sack Emma na kuma ye den di shedi kutu party and said de woye no enu anu wanye Otwinoko jan kokoma na wudi no and I was si kofi wu ye oba ya ka chere se onya ye no ti se de ye Lumba de wanya o chefenti na obuafu I know we know Kwani asare me film ene me yi video bi a kire mo abrada to package na force no ne finances ni bi di nkomo na wo Otwinoko na wo sada ni koma wo ne nyina na edi sa nkomo no ena wo begina no aba be play victim he da ena ye ko na da nkofo ni eni anyabre no ada en wa meka ye tu ewe ena opeso chese wo ye bem ba wa abusuam ne da ye bi ba ye ena ngura ye sei Lumba wu ya no bem asembe na tim ye wotim te gina ye you end up insulting the widow the wife now wasam the nim fifiri abu abusua no you end up insulting her publicly why na auntie kwabna sare Otwinoko unim say unua ba me for long time for all time's sake I won't go deep with you but I will tell you the truth can okra chire and okra eya and okra anu odin and na emeka chire and you know say me ntwa true ya na okodi akọ taweji chese tu Abusua Panyin awie chese watafom yes osno to forma abo bia ebo ni bi wo di mika bebo ni bi on afeda be kire se wo so otwi tetia break sa agenda ni yehu tetia break agenda ni yehu agenda na yehu wonu Abusua Panyin no wona otu park no wona otu sack no wona otu park no emletintin aka zedu enyina besi samre ye te wano openly say wo kasa asem we say you have a platform you are one of the OGs in the media field and the papa and atimi hypocrites and parasites and the papa ben and wutim be wutim do platform and team eyabua ekwana Abusua in times of need ebu about next can am ba obi agent o 10 young o 10 abaya crocodile john and now say there cheers water for kunti look be me say cha oh me me say cha na cha ochi cha gofon kodom bambam begina che mama kasa sa asiso da bi da sa me na nkofo ko Abusua ne pre ape en na ye gina so e je tutu park no where were you now way to park time that the Lumba funa
ton no na way Otwinoko to pack what ton abusua no ama bonti to for where were you? You stayed mute, beboa. So stay mute. Abonti so for and the bekoji ekwo na abusua. Abonti so for abonti so for yemfra abusua nim. And ebeko ye eji ekwo na abusua. You dare stand somewhere and open your mouth. Aren't you ashamed of yourself? Otwinoko, aren't you ashamed of yourself? Sa janam na oti wo ye no e mehu dada biwia mi do video e be kire do otwi jai na be show about 4 seconds video bi e di akire said to pack one na na kon nakra na enya evidence e wo nyina ye dugu abonten de tawo no se ka se ye jaye guo no mu a mu bibisa na ye se bo ba abonten a hwe we betchraw woni na gina ho no e kire me kire mo enipa na trusak enni ni gina fon na niama kolo Rebi. Eba. Tene me camera no kora. En na mo no. Ya en o fake ye no. Ya en o fake mo no. Oni Oba ye hu ni ye o. Bebe. Eba. Abusua for nipa 2K me from actually ya mommy ni ne live go ni bi ma no said be ya omo report ya ni bona ye hwe Onwe enie as a black and white view you want black and white enya black and white for Ayo so ni na hono je yo ki ode ne finance yes ejina fon so no na Otwinoko benfo no otie we die obo ana mo boss ankomo no ai onu a tama na emu ode ma ekwo na abusua no eno no hey etama oko ahimfie na ya gas omugoto odwan mra no re odwan ni nyina na Otwinoko ko na aka hu oni na hihye adwuma ni nyina correct one no Otwinoko amonjo Otwinoko amonjo Otwinoko no na bonko mo wade no so no funko tia so e da loudspeaker so ai e no mu twa ye dia ohun ma asem a ye nyi information fa mo e kire nsa otwu tiba se wa mu di yaw se otwu tiba ansana ya kire o se dia wo ye no kura no ye no ye nim dada ezi Otwinoko de ma mo kasa no ho wa hu se baby adro no enim guase na amene wo mo ti wo pa asamaka wo pa baby abewura tim legal wife ma mo ma ne kwa ma ne bewura baby ye hia no ya ko ye to kwa awie yakuye to kwa awie aka predems yen so si judge ne so
na yan confuse judge na wo mako hu no enehia Judge Halima Awal Abdul Basti ono na ti asem ne so be kura de benya ka wo mo ntro let nkwose san ne mfiri ho wo mo kwose san yin mfiri ho o mako hu no eti wo no ebe play jandam e wo case so o mo ntro let o mo enkoyi judge ne mfiri ho tupa ka ko hu no benya ne tie wadi nkomo se o mako so to judge ne out o ma ka se yana Kumasi dia no Pebeka ye ya find it serious and see here. I'm repeating it. I'm repeating it. Me repeating no. MSA Shark, I can't pick you. In info gra koto ya. Yet to be picked. Obas was the Otwinoko ehu. Obas as I was Otwinoko ehu. Fine boy, why penny? Who was he canka? Abundance of one bakum Otaka Amawo. Otwinoko Who was he can? Ehu. Otwinoko ehu. Yanyo. Yanyo ehu. Wani ewu. Fuani ngwazi ata wo hwa so ehu. Wonsanka de ti wo ba be change wo. Ai. Kan ko o te ri obua. Wani wo ko sare ye adaka mena bi. Abusua for munyi live go ne my o. Nyesa live no mbe report ama ombeje live no yesre ma mumi live go ne so Monica na na mai. Mediazo etime kati no. Na manfo go echi reporters. Na nzai obi to lion ache. Munyi Abusua for yesre ma munje agum. Otwinoko ewu.